Ibro, čakanje je konec, še malo in gre za res, smo pripravljeni na to prvo tekmo v novi sezoni. Dobro, mislim da svi jedva čekamo da se počne napokon, da se igra, dugo treniramo i mislim da ćemo sutra dobiti odgovor na ovo da li smo pripravljeni. Ja mislim da stvarno jesmo, da smo odradili super 2-3 tjedna i mislim što sam rekao na početku da jedva čekam samo da se krene pa ćemo vidjeti. Kako težko je bilo čakati ta nov termin v začetek in ne odigrati nobene trening tekme ta čas? Pa dobro, sigurno da nije lako, pogotovo jer ulazimo u novu sezonu, ali s jedne strane i nismo toliko dugo imali pauze kad smo završili, tako da smo imali puno utakmica, pa ajde mala je to prednost, ali normalno da puno je bolje i pogotovo za novu sezonu da imaš koju prijateljsku, da i ekipa vidi gdje smo, ali kažem, mislim da smo stvarno super trenirali, dobre treninge smo odradili i ja i sigurno cijela ekipa jedva čekamo da se krene. Prvi nasprotnik je torej Bravo, za kakšno moštvo gre, na kaj bo treba biti najbolj pozoren jutri? Pa ništa, mislim da su oni prošlu sezonu stvarno dobro igrali na kraju i bili su u sredini tablice, a mislim da je stvarno mlada ekipa, prema naprijed su dosta brzi, moramo pripaziti njihov kontru, a mislim da opet sutra će sve zavisiti od nas.